Туғандар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин YouTube көрүүчүлөр, Ағлам Хабар каналыбыздын катталуучулары, алыста иштеп жүргөн биздин мекендештер. Баарыңыздарга ноокаттан салам айтамын. Бүгүн буюрса 28 июнь 2024 жыл аптанын жума күнү баарыңыздар ныйык жумаңыздар маариф болсун. Сааттын жебеси 10:44. Туғандар, мен сиздерге буюрса бул чыгарылышта мына ушул ноокаттагы орус базарды көрсөтөйүн. Орус базарды негизи анча-мынча мен көрсөтүп турам, билесиздер. Себеп дегенде бул базарга аябай кызыктуу нерселер түшөт. Анан дагы орус базардын ичинде кандай соодалар болуп жатат, элдин маанайы кандай, сиздер менен биргеликте чогуу көп болуп чыксак. Тугандар, анан дагы мен өзүмдү көрсөтүп айта кетейин. Кимде ким колдойм дей турган болсо, мен ар дайым айтып келгенмин. Ушуга чейин мен буюрса мына ушул чыгарылышта орус базарды көрсөтсөм, мен мындан ары ноокаттын башка базарын да көрсөтөмүн. Мөмө жемиш базары, бул ноокаттын ичиндеги базарды дагы колумдан келишинче мен сиздерге тартуулап көрсөтүп билип берип турайын. Анан дагы тугандар, мен бир нерсени айта кетейин. Буюрса мен бир эле ноокат эмес, башка райондорго дагы чыгам деген жакшы ниеттер бар. Эгерде кимде ким колдойм дей турган болсо, мына ушул астагы номерлерге байланышып тугандар, мен менен байланышсаңыздар, финанс жагынан дагы колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Көңүлдөн канча чыгат? Ушу Билайн номерде Ембанк номер бар, Жолдубай Б деп чыгат. Анан дагы бир подписчик айтып кетиптир да, бир көрүүчүбүз айтып кетиптир, бир экөө айтып атат, уялбайсыңбы акча сурагандан дейт да. Мен эгерде уялганымдачы, ушундай сиздерге экрандан чыгып, сиздерге ушундай нерселерди көрсөтпөйт элем. Көңүлдөн канча чыгат, ошол жагынан да колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Мен бирөөнүн сөзү менен жашаганда ушул деңгээлге жетпесем керек деп ойлойм да. Карапайым балаңыздар, жөнөкөй балаңыздарды колдосоңуздар, ушул жагынан да колдосоңуздар болот. Буюрса мен ишимди баштадым. Орус базарга кирип келатам мынакей тугандар. Буюрса бизге ийгиликти каалап коюңуздар. Мына жерге дарбыздар келип калыптыр. Салам алейкум. Таксыр кандайсыз? Дарбыз каяктыкы бул? Шамалсай келип калыптыр, а? Килограммдабы? Килограммда. Канчадан эми? 24. 24 дейт тугандар. Былтыркы жылга салыштырмалуу кандай дейсиздер бааны? 24 сом бар. Соодаңыз берсин. Мына кире бериши тугандар, бияктан чайкана бар, биякта мына бадырыңдар пишип атыптыр. Мына жерде дүмбүл бар экен. Дүмбүл. Салам алейкум. Кандайсыз? Дүмбүлүңүз бир тартып коелу. Келесиз. Бул үчтүгүнө сатылабы? Канчадан? 100 сомго 10 та. 100 сомго 10 үчтүк. Каяктан келди бул? Мараванда пиштиби жа? 100 сомго 10 үчтүк дейт тугандар. 10 даана. Тугандар, мынакей орус базар. Азыркы учурда негизи өтө кызык соода болот. Ушул 10дун тегерегинде мынакей биякта пияз, картошка, болгарский, мына чесноктун түрлөрүнөн бар экен. Калемпир бар экен мына. Мына калемпир. Картошка канча болуп кетти? 4 кило ма? 100 сом тугандар, 4 килосы. 4 килограмм 100. Болгарский. Канча дейт мен? 40 сом 120. Мына 120 экен кызыл. Мына 40 сом. Нарка кызыл, а? Алам калат. Мынакей, биякта да дарбыздар бар экен мына. Ассаламу алейкум. Мына дарбыздын ичи мындай экен. Жакшысызбы? Шамалсайбы? Канчадан? Мен просто баасын айтып коюңуз, тартпай айтам. 25. Килограмм 25. Килограмм 25тен. Биякта оондар дагы бар экен. Оонун килограмм канча таксыр? 50. Жыты жакшы экен, жыты жакшы экен, жыты. Сабызыңыз? 4 кило. 100 сомго 4 килограмм. 100 сомго 4 килограмм. Мына базар. Негизи орус базары, бул базар негизи чоңураак. Бурдакы орус базарга караганда чоң болот экен.
Mına bağalmalar da açıp kalktı. Doğalar. Bağalma. Gece alma kilogram kaça bağalma? 80 son bende. Çıkacak şimdi. 80 son. Ne yaptın? Başkaşalarından var ekan. Жақсы бәсеке, тыныш отырасыз ба? Денсаулықтарыңыз жақсы? Мына от қанша мына килограмм? Жақсы, салам алейкум. Өзіңіз тақпай айтамын, жалат бұл. А? 80. Ең қымбаты ше? Қанша болмыз? 140 сом. Ассаламу алейкум. Мына жұмыртқалары түрінен бар екен. Үйдікі бұлай? Сен фирма инкубатор. Берді 9 тұян бар. Жөн айтсаңыз. Қаншадан блогы? Блогына сатылау? Қаншадан блогы? 250. 250 сом бар. Неге бұл güzel narxı Bu ekuştuk 150 son ekan. Onda ekuştuk 150 son. Bu yoqda da var ekan mahalla. Mına xalepir, чеснок, bu yoqda baklajan, mına bolgarskiy, дүмбөл бардығынан бар ekan. Onda mına alыстағылар бер көріп қойыңыздар. Serap ha? Mına qancha ekan karami kapusta? Hiç bunaqa narsa. Qancha va? Kilogram? 50 so'm. 250 so'm deydi. 250 so'm. Shabdolda var ekan. Assalomu alaykum. Shabdol qancha kilogram? 35. 35. 35 ana aka. Mana bozor to'g'onlar. Bozor degan mana shunday bu yoqda mana Qirg'izning o'zining toza öndürüşten çıkan çıqlap jarma. Mana shunday bir bahasını ko'rsatib qo'yaylik bunaqa. 24 so'mlik var ekan, 48 so'mlik var ekan, 70 so'm, 120 so'm ekan. 1 litri 120 so'm. Çalap, Maksim Şorov. Bunaqa hozir buyursa, bu yoqda da qanday narsalar bor, o'shalarda ko'rsatdim. O, bozordan aylanib, o'shadan borib aylanib tegerim tushim. Bunlar Oo. Vah. Ana bu qanday idish ekan ha? Gul idish be. Qancha so'mdan? 200. Guldugu? Oq tusda ekanda, to'g'ri 200 deydi. Mana shunda ikki etaj ekanda. 2 qavatli ekan. Yaxshi narsalar bor ekan to'g'ri. Taqsizmi? O'zingizlar tarpay aytam, hech qizilat bo'lgan. Mana jashpallarga. Türünen var böyle. Böyle dişlerdim vardı ondan var ekan, mana. Mana жаңыча o'xshaydi ha bular. Bunimiz qancha? Bu 2 qavat. 100 so'm 90 so'm. Ha, bunday bo'ladi ha. Taranka keragi yo'q. Ha, taralka keragi yo'q ekan, aslida to'g'ri aytasiz. 90 so'm deysizmi? Arzon ekan. 90 so'm. 90 don. Savdo yaxshimi? Bo'ldi, savdoңызды bersin. Ha, yoqda türünen var, tajiklarning türünen var ekan. Yoqda sizdanmi? Ha, cho'ng tajigingiz qancha qizil? 450 so'mga beraman deydi, no. Ha, mana chereshnya. Gilas, qo'qon gilas, mana. Gilasning kilasi qancha bo'lib ketdi aka? 100 so'm deydi. 100 so'm. 100 so'm. Qo'lni tartdik. Darbizni tartdik, endi bu yoqqa kiraylikchi. Tuğanlar, kommentariyga жазыңыздар, kim qaysi жақтан көріп отады, qaysi жерлерді тартып берейли. Bundan nari жолбой балаңыздар, қарапайым, жөнөкөй балаңыздар буйрса, шул ишти аркалайын деп чыкты. Эми колумдан келишинче бүт 7 областты айланып чыгам деген ойлор бар да. Эгерде колдоо болуп турса, кандай колдоо экенин жогоруда мен сиздерге айттым. Ошол нерсени өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдөн канча чыкса, байланышыңыздар буйрса
Жөнөкөй балаңыздар, биринчи чыгарылышты мына ушул Ноокаттан баштады, Орус базардан. Эми Орус базар буга чейин да тартып жүргөнмүн. Эми мындан ары базарды дагы, башка райондо дагы базарлар бар. Ошол жакта дагы буюрса, мен сиздерге тартып берейин. Эгерде сиздерден колдоо болсо, комментарийга жазыңыздар, биз менен байланышыңыздар. Буюрса биз ишибизди баштадык. Ассаламу алейкум, Москвада иштеп эмгектенип жүргөн туугандар. Биз Казакстан Москва кирди чыкты кызматтабыз. Бизде көбүнчө Toyota Alphard үлгүсүндөгү кенен жолго ыңгайлуу унаалар, жолго документтериңиз туура эмес болсо акысыз жасап беребиз. Жашоо шартка байланыштуу акчаңыз болбой калып кирип чыга албай жүрсөңүз, ал жагынан дагы жардам беребиз. Плюс 7977 382 1093 Шергазы мырза жооп берет. Нага. Базар деген мына ушундай жайман базар көрдүңүзбү? Холодильник суусу менен мына ушундай. Мыякта кийим кече тургандар. Биздин билесиздер, бир аз Ноокаттын эли камерадан кичине уялчаңыраак. Ошондуктан туура түшүнөбүз. Мен эски буюм тайымдарды көбүрөөк тартам. Ошого азыр ошол буюмдар биякта. Чоң жайман базар. Базар, Орус базары кызыкчылыкка да. Мына бияқта тапчыкалардын, пут кийимдердин түрлөрүнөн бар жайман базар. Ана реклама деген ушундай болуш керек, реклама. Мына жерде майыздар бар экен. 750 сом экен килограммы. 950 сом мунуку. Мына 600 сом экен. 600 сом. Мына жер жаңгак. Мына Орус базар. Мына эски буюм тайымдар мына жерде отурду. Мен бияктан бир четтен келейин, келип анан бияка өтүп кетейин. Озун ал жерде көрөйлүчү нелер бар. Мына эски буюмдар көп бияқта. Мына күлүштүн түрлөрүнөн бар экен. 22ге 19. 19-22. 19-22 мына. Издеген буюмуңуздарды ушул жерден тапсаңыздар болот. Мына таштарды караңыздар, чыңыр таштар. Болт гайка шайбасы менен бүт бардык мына. Ал жерде мына эскилери бүт. Казык туугандар, мына казык бар экен. Сеңгек канчадай саба? 10 сом. Уштук 10 сомдон экен. Мына казыгыңызчы? Казык 100 сом. Казык 100 сом дейт. Мына астына бана төштүккө. Төштүк деп эле мен жакшы билбейт экен. Мына бул жакта эски кыргыз балталар да бар экен. Кыргыз балта. Мына бияқта да. Мындай пышактар бар экен. Издеген буюмуңуздарды тапсаңыздар болот. Мына жакындатып берейинби? Мына починник неники болуп калат. Тарак бар экен. Мынаңыз не болуп калат аба? Бедион? Бул неге иштетет? Тракторлардын да? Бияқта мына жалы да бар экен. Ал жадынысын колдонбой калды окшойт. Мына чоң күлүштөр бар экен абамда. Канча болуп калат бул аба? 46-50. Канча буруңуз? 500.
Çoğundur ekan ata. Aşağıda özleyen beymiydi de. Balgar kanasça? 2800. Yaxshi, 2800. Soğudanız versin ha. Ha, damkurat var ekan, damkurat. Çoğundan ekan. Damkuratınız qancha va? Harbiden motorda yok koyveryapti o yerda. Qancha? Ko'taryapti, ko'veryapti. Ha, qo'yavertatding. Ha, ama arzon beraveraman. O'ngdoshsa bo'ladimi? Ay yo'q bo'ladi-da. Salga qo'yish kerak, Ha. Qancha buningiz? 800 so'm beraveraman. 800. Ha. Ha, 800 ga beraveram dedi. Ha, bozg'andin. Ha, bozg'anchi bozg'an. 1200. Mana, o'ta o'g'ir ekan. To'g'ri. Savu bilan qancha mana boltalaringiz? 1,5. İzleyen dersen tapsa olur. Ana, Katarçı. Qancha kilogramda ekan bu? 16 kilo. 16 kilogram ekan, ha. O'g'ir ekan, 16 kilogram. Mana izlegenler olsa kantarına. Ota, olib ketaymi yo'q? 16 kilogram. Yo'q, endi bo'lmadi. Yo'q, gap chiqmaydi. Endi foydalansin. Foydalansin. 400 so'm bor shundan. 300 400 bor. Bunun qancha taqsir? Ha? 3,5 ming. Yo'q, endi hisoblaysiz. Juna mı? Jupiga, ha. Juna 3,5 ming deydi onlar. İzlegenler olsa şu yerde. Eskiden to'g'onlar pishiq bo'ladi mana shu. Ha, bular Rossiya. Pishiq bo'ladi. Pishiq bo'ladi. Kelgan bular. Telefonlar. Ha, mana. Eskiden deng ha. Sony Ericsson. Nokia. Ha, mana bu Nokia ekan ha. Mana. S3. Aytdim o'tinglar, bu yoqda o'ta qiziq narsalar borda. Mana yetkazsa turgan qancha va buni o'zon? 13 ming. Ne qiladingiz? Svirlo. Shunday suyurlar. Hozir ko'p etlar kesatpay shuninglar. Uni boshqa u. Temirchi turgan. Temir teshu ha. Temir teshu turganda. O'xshashganda biroq berkilarda shunday-ku. Ha, pichoq bor ha. Mana. Sovetskiy mashinami? Mashinka. Ha, mashinka deng. Ha, eskidan bu. Eski. Aha. Bunalardagi eski o'xshaydi, qaysilarda ha? Bu va qo'yning junidan olib o'xshaydi bir bo'lsa. Jon temirdi-ku bu. Ha, çevirdik mi? Çevirdik edi. Tor soqqan gördüm. Ha, o'shanda. Uncha adam ishlab ketdi. Oo. Qo'l milyoner. Qo'l deng ha? Ong'ayli. Oldi sodangizlar dersin. Mana bu yoqda dag'i bor, to'g'onlar mana. Ko'ringan bu yoqda diril, shurpover. Perforator bor ekan. Teshi, molotok. Kamera ezmeni. Çoğundan bir salon, gözlemeyen ki bana öttü. Bitti testi bulundu. İştetili turgan türünden bor ekan bu yoqda. Türünden bor. 2,5 ming bu? Devot. Buna paylampağınızcha va? Beyanlarda Ha. 800 so'm, 600 so'm. Bunaqasi 600 so'm. Советский İki olsam söyleyeyim. Zeko'teng sovetskiy. Профсоюз yaşayan. Nerede? Anaqalarni olib tashlab mana qo'ygan. Ha, bir Nasıl nasıl şu adam oldu. Ha, nasos topib qo'yib, ha, murdag'iday urmaydi. Qancha aytmaydi-deng? Удобно входит. Удобный qilib qo'yibdir. Ha, mana murdag'iday vaqtida qancha aytmaydi. Nasos to'g'ri. İşte bo'ladi ekan. Mana bu yoqda turlar bor. Turlar bor. Mana qirg'iz bolta o'xshaydi.
Тақсында ба қырғыз балта беле? Ova qirg'iz bo'ldi. Қырғыз балта. Қанша бұныңыз? Ай балта. 1000 сом. Кем бар дейді. Түрлерінен бар. Лапетка, мына базған, бұяқта дағы. Мына. Бардыңнан бар екен. Ananı ham nima qari? Ananı ham oling. Бұл жүген күшті ғой. Mana undan zo'ri bor, bu yoqqa keling. Ha? Bu yoqqa keling. Аяқта бар. О, еріңіз қанша астыңыздағы? Bugun 3 pul deylik. 10.000. Ha? Бұл бардығына түшері баспайды, ha? Bosadimi? Qanaqa u? Жоқ, мұндай атты баспайды. Bospaydi. Баспайды, ha? Bospaydi da mana. Ha, bu az жаңғыдан екен, ha? Hech kimda yo'q edi. Men o'zim jasayman. Ha, өзіңіз жасайсыз Keling. ба? Ana, neyiniz var ekan? Hech kimda yo'q, men yasab beraman. Ha? Birlantirlarni bersa, qana beraman. Ha, qana? Olingchi. Mak o'tiring, mak o'tiring. Qanchadan жасайсыз bularni? Zakazchiga shu kutyapman uni, sheyxlarni kutib. Haligi zakaz qilsa mana ko'ryapsiz, bular birlantirlamasda bular. Buni tomosha qilib mazasi qochadi odam. Bo'ldi, жасағандарға, мындай qiziqqanlarga nomeringizni berasizmi? Ha, yozib oling. Aytingchi. +7 +7 905 905 154 154 51 51 03. 03. WhatsApp bor shunda. Zuminov Hamidullo. YouTube'da ham kanalim bor. Aa. Zuminov Hamidullo desa, Bo'ldi. pul mashinalarni ishlarigacha velosiped bardig'ini Bordingiz siz. Qayerdan keldingizlar? Короче, custom shimda jasab bermagan kelamdan desa, custom shim do'ppisi bilan jasab ber. Qayerdan keldingizlar, og'am? Boshda. O'shdan. Ha, O'shdan kelib turganlar. Mana men jugonni yaxshilab ko'rsataychi, mana. Juganda любой turini shu qadab beraman ko'zlarini. Bular ya'ni aytyapman, birlantirlamasda, birlantirlab bersa, Ha? apa ilovchi bo'ladi-da bu yog'i. Ha, tizginingizdan boshqasi ekan. Mashinani rolini eslatadimda, o'shadi-yu. Mashinani roli je bu deydi-da. To'ra. Ha, aka o'zini eslatadi-da o'li. Yaxshi. Buningiz qancha ham? Buni aytdim-ku, 10.000 deyapman, so'raveradi o'zimiznikilar. Agar unavi sheyxlar 2 qop birlantirlarni to'kib bersa, men o'zim Jasab berasiz. o'zim beraver deyman-da. Bo'ldi. Bularda hech kimda yo'g'i menda deyman-da. Yaxshi. Bo'ldi. Mana egarni ko'rdingiz, hech kimda yo'g'ini. Ana egar hammada bor. Haqiqiy gilamdan jasab tashlayman-da. Bo'ldi. Savdongizlarni bersin. Mana tug'anlar. Yer shunday jugonlar kerak bo'lsa, baylansangizdar Menga bo'ladi. telefon chalaverasiz. Bo'ldi. Birlantirlar Aha. topib kel desiz. Bo'ldi. Bu yoqda kiyim tayimlar. Mana men atay ko'yincha mana shu eski buyumlarni ko'proq tartamda tug'anlar sevib deganda qiziq o'ta. Mana paylampan turlaridan bor ekan mana. Mana meystrovka bag'inday. Rushnoy. Az bular ko'yincha elektrskiy bo'lib qoldi o'xshaydi, elektron. Paylampalar da bor ekan. Paylampa. O, nice. Televizor. Tifal mana. Ko'p barliq narsalar bor. Bu yoqda da mana. Aralar qanchadan ekan, ha? Esi yo'q ekan-da, esi. Esi yo'q ekan. Bu yoqda da o'sha. Taqsir, munovingiz ne? Assalomu alaykum. Domkrat. Boshqacha g'o, ha? Ana, tuğanlar. Orus bozar mana shunday. Men бұл шығарысына biraz болса да, қысқаша болса да, endi shu bozorni ko'rsatayын dedim. Sebep deganda Orus bozorida saqinganlar bor. Bölüşüp qo'yingizlar gruppalar bilan so'z turdi.
өт группалармен бөліссеңіздер, бұйырса бізге қолдау болады. Bu yoqda materialning turlaridan bor ekan. Bu yoqda da bor materialning turlaridan. Put kiyimler vardı var. Ötük'e geldik. Ötük sırayı şunu. Ötüğünüz kaça var? 2800. 2800 deydi. Kim olur? Bersanızcha. 1,5 ming deydi. Yaxshi narsalar. Oho, mana palvonlar, uloqchilarniki. 2,5 ming. Uloqchi. 2,5 ming. Buna qarashningizcha? 2 ming. 2 ming deydi. Ha, ko'rsataymi? 2 ming so'm. Ana izdegan narsangiz topasizlar. Mana put kiyimlarini o'tib bordiq turlaridan bor ekan. Buni uloqtiqqa jo'n oyoq yoqqa kelib turgan. Mana bersaniki, to'ndir bersa. Vardı var. Versem ona. Vardı ama o çokları da var yani. O çoklar kaçadan ekan? Sizde mi? Sen emasmi? Ha, tazikli canlılar ekan ha. Bunaqa to'g'onlar. Buna shunday endi bu yoqda o qatoridan maraqa har bir riyatda shunday kiyim-kechak sotganlar, mayda-shuyda sotgan narsalar ayoq ko'p. Mana shunday bo'shni stиральный mashinalar chekayapti. Bu bozorda negizi ko'p savdo qilib ketadi, ana tomosha qilganlar andan ko'p to'g'onlar. Ha? Keyda ko'ngilni javob qoladi bir narsa, o'shalarni aloqa qiladi. Tomosha qilganlar negizi ko'p. Mana shunday men qo'limdan kelishincha sizlarga shu bozorni ko'rsatdim degan o'ydaman. Qo'llov sizlarda bozor degan mana shunday ekan. Bozor degan shu gruppalarмен bölüşüyoruz. To'g'onlar, qanday gruppa bo'lsin, qanday narsa bo'lsin, bölüşishingizga buyursa sizlarga dag'i yaxshi xizmatlar izlatib turamiz. Keyingi chiqarishdan joliqqangacha